laksana ning buat laksanandani iwayan tamta Dewa Ratu sangkaning lascariya sangkaning sukelila kadulurin nantuk pekayuna sane satya sane lascariya sane makesuyatin sejaroning maprawerti regedane wayan tamta maka sami parawiku para pandita sampun bisa kata ketangkil Dewa Ratu Agung Tanjeng Etang kalau masuk ya diastu nerahina ya diastu nungi setateng ngincap kering sironing pikayu sapunika seperti laksanandane wayan tamtam yan baosang ring kewiyanyanan keparanyanan dan yowenten nyamin padahal kadia sapunika taler ring sejeroning pawarata malih ring sejeroning kejaran
tan jemari-mari dan ele tan mari dan jagra sulang tur pageh ring sejeroning dani mu parilaksana mina hina dani jati kan sampun sobiah ngelima kurdi ngani kader pasewaya barani unike sadada kapi kayun oleh dani iwayan tamtam sampun apa dani tamtam nimbang mana Dewa Ratu Agung duaning sampun gilik tur maning sampun andel ring sironing pikayun sampun cager ring sironing mana sapunika tadi mangdane Dewa Ratu Agung rasa ngerenggeng dan ring sironing pikayun ni timulut wa ke kanan palu madine hidup numadi dadi manusia kejagati setada kepondok wa kesangsaraan itu kang di kekanan panmadiane dadi manusia ada tetlung ot peti sediti makamewah paralina yani dewe hidup sing jebungan bin pidan bakal lampus gitu dari mapi kayu di sejeroning setiti kaudipa nu maurep sing jebungan bakal ngayahin ikitau
tuane bakal bakat ayakin kita nih sing jadi bakal kadak ngayakin kita lemah kelawan pedang tuh patut upo di tawa sejeroning perlindung itu bajang ngantiang tua ne bakal ngantiang mati sing jebungan bakal lampus nunuk muka tetelung to upete sakiti maka liwat para linone doan bakal dibolehkan mungkin baosan eri sesampun dani wayan tanpa atau pengilekan pekayun mudah dilang di sironing mana biasa punika utus pahitungan dane wali pacandala sandang bawa sangan ini pejalanipun wayang tantang tur sampun kira ipun rau ring pakubuanipun